Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya Ki nong trai jong ka maublo Cera Cements Limited kepada napok syatri jong ka maublo Cera Cements Employees Union haka jinga kendo yo menti rang ba kajela hakan reu terik urempang arja pesan kila kerpat ban pelat yang jinga rap pisah pok ka special haki ar benta lani ar installment habakran syaki lat pathai kubor u presiden juga union u bapen skamling do ule thu ba sorkar haka pastang gala terwa ban pelat ya ka jinga rap pisah haki lai benta nilai installment hapo ki lai snam ula penchai ru bagi nong trai jong ka MCCL ki kimilenti ban yok priang ya ka jinga rap pisah kumba khat saulak tengka handrai kumba kalong menta ka jing pelat pisah ka batang saulak sisnam kala bu jing ya ki nong trai kajingwan ikendu jungi siam tausni kalau man besok med biang tinggal berendam tiba nila ai penai adap siam adap kalau kajing bukan mau ya government ya kajing pula kecuka ini nador ba wing yang tu skim ba sokar terwah ni wat ba ni pen mau ya sokar ba idon ki point ki ba ni ai nak yang kajomi alor katu kajing priang ya skim long ador pengila yang skim nila air ki point baka sokar kan bundian dam ni kini kata kalong banikong ba yaki para dokter kita pun senam menteri begitu kuat ba sokar kan sinakam sinajam hak dia po FCL dia po jaga nomor ba isutu ba hoi katik projek MCCL plan kalakut ngin tharayim ba kan sedang biang kamdon syu taka jik temu ban phai dia yang revisit biang ya kata ka jik pan ke jungi ba ngi pan ta ba kan peniat biang ya kaplan ho ngila bu ya kan ka jikwa ka jungi ngadu senam arajar apho yuan ki sini bandawan sokar ban peniat biang ya kaplan nilai pat ni sutu ba government kamdon syu kaman babun ki daw jing kala kapor jing wan ki wen pat ki an te ni sutu ba panum kapton blok fiscal syu ban kriat plat te nakaliam ka jongi nibu ka point ka wei ka ba gila ai teng ba ada umla syu ban peniat ka plan ki wei gila tiliti ka government kan siam ban involve yang ni ban peniat ya kinu ki projek di bawah hangti namun isutu ba apa snai ka kam ka jam ban ai kam ajam ni video apa kam kalong apa nikong kalong kapisah ban bei pinong tray labor ta entrepreneur pinong yalam penya ka kam buat ka jaka ti ilak rancai khmat kumentri rang ba nakaliang ka jongi nakaliang ka labor ba ka entrepreneur nging la long ploy ba ngin ya penya lang ya kan nuko projek sokar kan nora thi ni kloy ru wangin ai ki lebot nok trei nakaliang ka jongi kinang buon ki para nok trei ki ba kasdam ka jongi kadang dei ban trei ki contractual ki trini sukidon ki badang haban trei kasan apo snam oi ki para lok nok trei ki ba la jan kot ni duk kran ki ka dei ki kru ki la yo ki skim ti kata ka dei ki kran ki jongi wa siam ki point kun kong ka ba ar ka long ba ayah ketua kejadian kejongi yang ketua skim ngiri kusutu ba ngi dei tangki which board ngimdon ketua grade 5 pay skill jang government jing yo kabaret di kumba pila UI ba sokar kan ai sokho lai ko di lada pihak yang kini hapo lai snam ada pihak yang kini hapo lai snam ada ai yang ngi ta ketua sokho lai ko kan ketak kalau ye ko jumi nomor ngin yo tang maka maksimum kat saw video tang lai saulak hisenyo kata kamlong visible kamlong apa la man punya kayaknya kesep jadi besutu kejinglut malaka sengi pedang lai senam video tak kata kalong kejing ini dapat pau kan khmat menteri laba buat ulah kular ba hoi labu apo lai senam ndai ngi la dawa ba apo sisnam di pendam dia ulah kular ya kan niru an persiang man pendap ya kan ni pos nam bat niu lapan ba rumla man pia ya kata ka sopo lai ko
mentah akan di first installment ini yo sopo buat haka baar ipan baik nduk ho nampak ini yo sis one shot kata kata di pan ka jung ina ka government sesto ka dia keren popular hi ba ya ka idai ban yo mitrai mentau pernah yo no ya ka popular ban ai yang Januari first installment baik kata ka poin ko bangila keren tu wa dai ban sina kambiang yang yang kata tu kan sai ba en bol ni kong yang ketup lang kan nu ka plan jam ka government ha ba kadon ban sina yang projek hangki po MCM ketu ka dai ka special industrial closure scheme ba la penbenahi daka kabinet ha na Disember di ketu kalong ban ai so ka na ya boro inutrai bagi ba maksimum bagi yo kalong tak kan ka lai ka saulak ngimi yo buat naman gidai kiwi sebut ngimdai kum kiwi nat sokar iba kiwan tak 50 skill kum ka housing buat itu kidan maka jong ka skill ka bahit ham tu pian pilih suku aku pian hang tu pila yo buat kan tengi ke jing tawa jing kalong ba ngalor jing yo ibaret ngalor pia yang lai teli de kadu nong yang kan nyimbam yang sinakam kata kadi jong ke ban ai kum ai kum ban kum pula ban pendam ngi pan cisnap juga kajal meeting jungi kapan ba cisnap de pan pendam di nakaliang kajung ba cisnap dengan hapan study siwa la ni em kadon em kapisa pat ni la pan ba dei ban ai one shot kamut entai sau phau kin ai no anduk phau deploy kan ni kamut anduk phau kin ai apo cisnap kajung pan kajung ni di ular ba mempersiang pendam kan ni katum kapuar katum memendam ba bangila ai Din kerja kendo ni baru siang hak bedai ba kerja orang rapat rindu di projek no okey pada kam plan melasuk ni kai bu kuat kalau ba nak liang jungi kinok tray ro ni dak pa ro isi ko nagi bors nang ni kini nagi badan talang no begini trelang ni kinok tray pada kesokar kawan rai yang di projek di pertemuan kenapa mengtip hi mau ba adu bakang MCCL ni ti buan nagi kinok tray buan kai kokot hak thai ro kalahir sa ya katanya melak belen hiru dai ai ko bangi pak entah pak ada government kadang-kadang kerja semua badan rakyat ini yang ini lagi projek aktivis sekarang ada kepak saya bos yang ini pindah berdementar hangti pun sial kini trelang kadang bahkan long yang cuma toy katakan dulu kalian kayak kamu jam kalian kayak kot dengan buat kerja kepak nomor bah laban mennya bah buat ini lagi nak try jumi kiwi bos buat di casual buat kontrak itu beli hadiah belas shutdown ke plan kila dulu kamu jam 5 di kategori dari la menanrak ni projek buat kembali sehingga ban recruit yang kiru buat nginap keluar kena sekarang kali ban tab yang kiru la kalau kanan muka kambaka kawan cuma toy nang start jong kiru kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ka ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ya ke vote jongpi haka arpwoi tarik urempang arja arpsa baik ya ke program markman pat ki kertong